Zvonimir Đukić Đule, pevač i gitarista srpskog rock sastava Van Gogh, pogođen je flašom u glavu tokom sinoćnjeg nastupa na platovu centra Skenderija u Sarajevu. Nakon što je pogođen u glavu za vrijeme izvođenja pesme Za godine tvoje, legendarni Đule prvih nekoliko trenutaka stao je zbunjen pred publikom, a zatim je vidno izrevoltiran odlučio na kratko prekinuti nastup. Ipak ubrzo se sabrao kazavši: "Ovo nije Sarajevo, došli smo da širimo ljubav", te je na kraju pozvao osobu koja ga je pogodila da se pridruži grupi na bini. Osim prethodno navedene pesme, Zvonimir Đukić Đule, Srboljub Radivojević, Dejan Ilić i Branislav Gluvakov svoje verne sarajevske fanove juče su rasplesali hitovima kao što su Gotovo je sve, Neka te nosi, Mama, Anđele moj brate i mnogim drugim. Naime, grupa Van Gogh je sinoć zajedno sa Reginom i Hladnim pivom obeležila drugu noć prvog izdanja velikog muzičkog festivala Live Stage.